علویین پارێزگەها دێرسما باکوڕێ کوردستانê di çarçoveya baweriya çarşeman reş de serdana vê ziyaretgeha Olîya li nêzîkî gola çetû kirin ku avên çemê Pilemûriyê û çemê Munzurê li vê derê digihin hev û di baweriya Elewîtiyê de wek cihek pîroz tê dîtin. Welatiyan di çarçoveya çarşeman reş de li vê derê dia kirin û luqme belav kirin. نه خزر آنجا بیرزم نه نیوشی دب کرو آنجا نه سواش بمندارن قصر دیر برو مزیب سواش محق تو سمک نکرو لگور باوری علویین دیرسمی هر سه چارشمین دستپیکین مهاداره وکه چارشمان رش تیم بناف کرن کو اف مه وکه مها خزر جی برنیاسه. ولاتین علوی دوان روژان ده چالکین جور بجورینولی پیکتینن. هر وها لمال جمخانه و زیارتگه نولی مومو چرایان پیدخن قربانان سرجی دکن و خارن بلاف دکن. چهارشنبه رش د باوری حقا درسم د لوی آخا کو همو سمبولن کونین مزوبوتامیا گشتنه هف هیجی به همان کوراهی آخا بردوام دکه هیجی مزن و روسپین ما وی نریتی بردوام دکن ام جیجبو کو وی یکی بگهین نفش نو چهارشنبه بری نوروزه تین گولا چتو چرا تین پیخستن و لقمه تین بلاف کرن هر وها جخواده هیوی تی کرن کو سال به برکت و باشیتی در باسو به افروش هر وها وک دست پیکا بهاری جی تی پجراندن. ولاتین دیرسمی دی چالاکین خوین دوی روژه ده هیویا بوراندنا سالک خوشو دور جه خرابیان دکن. زمستوی پیرم مرنه بنا هارد کنه را نکایی که بطو وست را نه آنو و چارسمه دی بی که برم گل سوسن چرا بنو تر چفتنو چهارشنبه رش وکه نریتکی به صدان ساله دناو علویین پارێزگehên Dêrsim, Erzingan, Erzurum, Çewlik û Mûşiyên Bakurê Kurdistanê de berdewam dike. Li gor baweriya hinek Elewiyên navçeyê jî xwedê cîhan di heft rojan de afirandiye. Lê bela û xirabî di roja çarşemê de afirandine. Ji ber vê yekê jî her sê çarşemên destpêkê nadarê وکه چهارشنبه رش هاتنه بناف کرن.